Ndiko livhuwa hu tevhela mafhungo fhano kha Belrand News one vha tshi kha ḓi lavhelelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu nga u lavhelesa ḽine ḽa ri vhasedzulusi u bva Massachusetts Institute of Technology vha ri tshanduko ya kilima i ḓo ita uri zwi konḓe u langa tshikafhadzo ya mufe. Vhasedzulusi vho shumisa modele wa kilima na modele une wa anganyela u tshimbila na u vhumbwa ha dzikhemikhala kha mufe. Vha ri ndi zwa ndeme u vha na zwiṱirathedzhi zwi shumaho zwa u khwinisa vhuḓi ha mufe khathihi na mutakalo wa vhathu. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhena ḽa Environmental Science and Technology. Kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhena ḽa Environmental Sciences Europe, vhasedzulusi vho wana uri mavu a vhulimi a na mapulastiki maṱuku lwa 23 hu tshi vhambedzwa na lwanzhe. Zwi tshe zwo ralo, vhasedzulusi vha ri hu na mivhigo yo khwaṱhisedzwaho malugana na u wanala mapulastiki maṱuku kha goroi na kherotsi. Vha si hangwe kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwo yaho nga u fhambana zwine zwa vha zwa vhudavhidzani, Spotify, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Ngeno arali na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha tshi ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.